Ma lole soifua e fifi lava le nganga e toi whatalo whatu nei fo i tū la. Ia o le aso lulu nei whaftai le lofo malanga leo le atua. Ia le taitai ina mailo o tō soifua ia masi ola vai vai o le au ona. Ia e ala ia tātou tala mai Samoa pēra masani ia. Ia e usi mai lola o whaafonga. Is whapoponga le o tātou tala. I meolo tutupu i o tātou atinu. I le toi amatalia ai o le fono uso le pale mene i le aso ana nafi na whapea on tano ai na isuinga o tu la fono mo la fonga a whaife au. Le ana matawina ai na mafuli o le tele o whaipule le tua ngai e lango suinga o le nei tu la fono. Ina ia whaamuta ai le tongi ina i so os whaife au o la fonga ngai le malo. E peo no suia le whainga malo fau o le fast leo tu mai e taita ia le sao le atunu. O le nei fwai tu la fono na matawina ai fe la fua inga lisa whaipule le tua ngai e fina ngalo. E awane i toi tongi ina soos se la fonga soos whawhia inga. E au fia i mai la tōlo ngā lurui o fisa e ka le sia. Whapea i male a fionga i lea mamadu le malo. Na sau noa le a fionga le li whaipule a sula mānai e tau ili tui vasa i le aso ana nafia whapea. E na te le lango ina le pili le nei mai le amatanga lava. Ma ina wapasia e le pale mene o lona winga wa avea matu la fono. Ma o so se tula fono e tatau lava no sta ia e so se whaipule. Le salo sanga ina i sula mānei al whainga malo le fast le tatau ono toi tipia ma se la fonga le amo malu o le malo. Le e peo na pasia whal tula fono whaatasi ai. Ma whaafeanga inga umau e ka le sia e se ese. Na ia whaalia e tau ono toi tutongi uma la fonga whaafeanga inga le ua mai anu tatipia la tau la fonga. Mai nā te sila fia e lata le afa miliona le avaenga se leni. I le saunoanga le afionga le whaipule a pestava i faute vanga na ia whaamanatu ai whainga malo. Le mafua anga i te tawai ona mana o mia la fonga e ao mai so o se antunu ina ia mautinoa. O loo tele ati na ema se leni e fsosoane ai le tele o fofuanga whai e le malo e pe o penisione. Saunoanga le afionga ia le ala le pule na ia tula ia i lango suinga o tula fono o la fonga mo whai fe au le asa ia au wai le awane i toi tipia ni la fonga whawhianga inga a so se kalesia mai te tau ona toi tutongi le malo la fonga whaife au ua mai o una ta tipi. I nisi o tala, i tala mai Amerika Samoa ua whaali ai o nisi o tangata whainga luenga mo le company a le staki Samoa. Le ana avatu mai Samoa ne tau sanga o mawai ua maa ua ele o ta tipi ani ala tau saonga le mu. Mai le o yaini ID po o pepa e mawhai e ona no mau i le territory. E pei ona la ngā i fina ngalo o whaipule le moto suia Amerika Samoa. I ni li poti al Samoa News o lo ta wai o le fono tanga le moto sui le asfarile o mawai. Na whaalia i fina ngalo le li whaipule a titi a li ki tara vai au. E winga i lea mata upo Marieta wai e toa tele tangata mai Samoa ne o lo whawhainga luenga i Amerika Samoa i po kalame whapitoa a le company hia. Wa le mawhai o na whailaina la tau la fonga wha al tau sanga po le tax return. O na ele ai ni pepa wha tu la fono, po ni documentations e mawhai ai, o na whaila la tau la fonga e pei o le pepa o le saunga le mu, ma le ID no fo mau. Na sau noa titi ali e le te tau o na tupule atu langa o na e manino lava, o le matua i soli tu la fono, ma o te tau i le fono, o na whai aloso fo le whaafita uli le nei se teimi vave. Pei ta ina whaalia mai, tala mai le Samoa News, na ta oe le ofisa sinia le stakisi atu funga, whaafo i pāle pua, e whaamaonia e iai nisi o tangata mai Samoa nei, e le iai ni saonga le muumani IT whainga luenga le temine pei tai, e le whaapea a le mawhai, e le whaapea o le avea le atulanga, e le mawhai ai, ona whaawhainga luenga nei tangata, i lalo po kalame, a le stakisi to tono Amerika Samoa. O nisi o tala la ua whaalia le atu ngā luma le lango i nisi o mātua o tamata a alo le au taito o fitua le atunu. Ia nisi o atu ngā lunga mwhaitia o ngai pe o na whaalia e tamata a alo au iai tupa i le nei vai tau. E pe o na lipoti atu i le amatanga le vai ase e tātou tala mai Samoa. Ua o i le asosia le lakapia le Pasifika i se tusi whaase a tamata a alo le au taito o fitua Samoa. E tua iai le matua i le anga le whainga o i lantoa alo iai tupa i le pulenga le au. Le sau noa ai se tasi o mātua o tama, le susunga ia Henry Gray e whai masui o nisi o mātua o tama ta alo, e whaali no lato wha noa ngā mātunga lunga. O nei mātua ina wā lato mawale tala o le anga le whainga o nai a lato whanau.
Ma o vaenga whapene e a fia ai ma whau o tamata a alo. Ma le ma whai ai ona le leile wha atinonga o le taalonga i pei ona whai ai ma ave fua sa moile nei wha anga tama. Na sau noa grei e wha alia e wha apea ma toa i whainga tā tele ona whai tau atu le nei tusi. Pe a whai se tasi o wha nawolo a fia i nei whainga. Na ia tā ua le a wha talitali po le ase i ungo suenga le asosi laka pia le Pasifika. Wha apea i ma le soa komite le laka pi sa moa le ua filifilia. E whai asu e ngai nei ma tā upu. Le sau noa grei, wa mai ona tuina atu, ona ia lava atu ngalunga i le pulenga le au, ma so se matua lava ele ma whai ona nofo le leipea o i tua inga ma tā upu whaape nei. Ma lo tau whai whaatali uma, i se tali o nei su e ngā. Ui whaafita auli e pe ona sau noa i ai i a grei na ia tā uai, o loo nofo te talo pea mātua uma e maise o a inga. Mole au tai to a fitu ina ia maua pele malolo si o nai tamata a alo. E wha wawa i ta alonga o loo whianga iai. I le mata upu lava lea na whaani ai le ofisa silo le laka pisa moa i a whale o mawa inga vise pule ai. O loo o tau fia se soa komite le laka pisa moa i so ina le nei mata upu. Mai le ma i le wa ai le laka pisa moa i le tuse e pe o na avatu. E tamata a alo le au tai to a fitu. O le ilo ilonga le whaamisinonga maawalunga le tala sanga le ali o Edward Hooper ki ina i te tala o ia i tua e whaatari ai tawalu mangala na mata upu le whaamisinonga. Na whaatino ina lea i lea asonga fua le vai aso nei. O le ali i leo lo molia i tua inga le whasi o tia o lona lava to o lua maitanga. Mai fitu modianga o lo molia i o ia e au fia i ma le modianga le whasi o tangata wha moe ina. Ma le maliwa i o se pepele i whanau mai. O le vai aso o mawai le ana tolo pō mai ai lea ilo i longa le awhionga le whaamisino ngā māwalunga i ale sa tele rapi wā ai. Ina ua whaaria le fia tele le awhionga i ale sa tele le tua leo i le whaatu wai. O ala to su e ngā ma wha maunga uma e winga i le nei ma tā upo e mai se le lato whaafinaunga. O le li ilo ia i o ata tani eru leo lo su ina le nei ma tā upo ma le tua leo po le prosecutor. Le a fionga ia tō whilau leo ne su ama ilo lo tū lai mai, mo le adi o lo modia. Na sau noa le a fionga le di whaamisino e whaadiele le fia le tua i tele atu o whaafinaunga le tua leo. E te e nai le te tala i tua le ali le nei o Edward. Pe i taina tani le adi ilo ia ia antani au le whaapea. E iai nisi o vaenga tā ua le lato o whaafinaunga. Na mafua ai o na tua i atu lato o tali te mo le tala ino le adi le nei i tua. Ma ia whaatu ese ai le a fionga le whaamisino i le tua i atu o le whaafinaunga le lato i tū. Na whaadia le sante leo mafua anga umalo whaadia le i tua leo i le tatawa i ona tala ina i tua Edward. E pei o le toi solia o le tū la fono. O le lesa anga le mu molo na ainga ma isi vaenga whaapena. O le whai inga le na e whai e le whaamisinonga. Mai tanga i ai fo le whaamisinonga. Ma e leo se i tū na e whai e leo e pei ona whaadia mai e le ri ilo ia i a tani elu. O le mafua angale na o le toi tolo pōma i le asonga fua le vai ase nei, e toi ilo nisi o i tū o whaafinonga mai le i tua leo, ina ia whaamalia ina i whaamsinonga i le te tau le o na tau fia le to ese, i le li o Edward i whaatali ai se aso lo na whaamsinonga, po le hearing, a wā o leo lo ia te ena momori anga i fitu, o whaia leo e whaasanga ia te ia. O le tala muli o whaalia se finangalo le awhionga le ofisina le pulenga o tangata ta whao mai moa mai whaafo i a whaamtua ino sui fua le na tai. E matua i ona te e nai nisi o tua inga i whaapea na ia tu ina atu se kona karate le pulenga i sana ka muta. Na te whaatino ina ai te tongi ina i adi se furu wafe. O disi na o tua inga lo i aini whaase a se tolu i se tusi. Lea ua tu ina atu le minister tu risi le awhionga toi suru Cedric Schuster e winga i le awhionga i a whaamtua inu. O loo matua i fsiringia i le awhionga le ofisa sili. I le taimi le ua whai ai nei tua inga i whaasanga i a te ia. Na ia tā ua o le ua whai atonu lava nei mau whaasea. A o leo le a whaamai ala na kona karate o le tofinga le ofisa sili pulenga tu risi. Ma ua matua i fsiringia i lona tangata. Le taimi le ua whai ai nei whaasea e whaasanga i a te ia. A wā o le ua o tonu mai le taimi. O te tau na toi whaafaula na kona karate mo le isi tolu tau sanga. Na sau noa whaamtua ino loo ia i se loo ia i whina wina lana mta upu i tua inga. Le ua whai e whaasanga i a te ia. Ma ua matua i whaate ia i lava lona tangata. O na ua whai tonu lava i le nei taimi. O te tau na whaafau ai lana kona karate mo le nei tofinga tā ua i tau tuai i le ofiso tu risi.
Ta ua fa mtua inu e te tau lava na fa yesu su ngai sa ili ai le mea moni e tusa o nei mautua inga ua fa ia fa sanga ia te ia i fa se ai tolu e pe on tu ina atu e nisi le minister o lo tua ia ile afionga ia fa mtua inu i lona ave ina fa soli tu la fono nisi ma o tu langa fa to tonga i fa alo mauta malawa mani maa po o tai o zilona mauta ai o mea to tina nei fa anganga mo se poloketi al pulenga o turisi ma o loo mato i te ena malo se fa mto ainu nei tua inga e ala i fa tino ngai pe ona tua ia i o ia a wa o loo ia fa adia o mea to tino nei o mea to tino le malo Fafonga anga le atiru e mai se ona ia tātou pa anga o loo tuturia pela o nanga lau loa pe i o se tau whainga ne ala ia tātou tala ia i le telefo i o mea o tutupu i le nei fo i aso ia fa solo toi fo i le aso antai au tātou toi whailoa i ei pe au dia i le lofo mleanga leo le tua e molte minei fa manu ia tele le tua i lava singa o fuafuanga o lo whianga i ai male taito atasi molte minei fa manu ia le tua to fa soifua